صلوا على هذا النبي محمد صلوا عليه الله لي نعم الولي مولاي صلوا على هذا النبي محمد صلوا عليه ولد الحبيب وخده متوارد مولاي ونور بوجناته يتوقد صلوا عليه الله لي نعم الولي مولاي صلوا على هذا النبي محمد صلوا عليه ولد الحبيب ومثله لا يولد مولاي ولد الحبيب وخده متوارد صلوا عليه الله لي نعم الولي مولاي صلوا على هذا النبي محمد صلوا عليه ولد الذي لولاه ما أمسك النقى مولاي تلاوى ذكر حيما والمحاد صلوا عليه الله لي نعم الولي مولاي صلوا على هذا النبي محمد صلوا عليه الله لي نعم الولي مولاي صلوا على هذا النبي محمد صلوا minta amai kenang roba minta amai kenang roba Allah berdarah tak sembahyang puja Tuhan Allah Rabbana dalam dunianya tak usahakan minta amai kenang roba dalam dunianya tak usahakan minta amai kenang roba Budi tanya si harsaga tak berajai datang juga ingatkan membela dalam negara bodohnya ingatkan membela dalam negara bodohnya Allah berderajat sembahyang puja Tuhan minta amai kenang roba dalam dunianya tak usahakan minta amai kenang roba Allah ditanya si harsaga tak berajar dan juga ingatkan membela dalam negara bodohnya ingatkan membela dalam negara bodohnya Allah berjalan dan sembahyang puja Tuhan Allah Rabbana tak usahakan minta amai kenang roba dalam dunianya tak usahakan minta amai kenang roba selimang bentak kerjakan pukurakan dengan sempurna sara rukun tak perhatikan memberakan sakit tak lupa sara rukun tak perhatikan memberakan sakit tak lupa Allah berderajat sembahyang puja Tuhan Allah Rabbana dunia tak usahakan
minta baik dan Bapa, namanya kau usahakan, minta baik dan Bapa. Masalah benar tambahan, memberikan wajib saja, sunnah betul kerjakan, ketambahan timbangan kata, sunnah betul kerjakan, ketambahan timbangan kata. Allah berdasarkan tasbih, puja Tuhan Allah Rabbana, dan dunianya tak usahakan, minta baik dan Bapa, dan dunianya tak usahakan, minta baik dan Bapa. Masih benar tinggalan, tanyakan azur Rabbana, di bawah perhitungan, azur Tuhan pedilagoinan, di bawah perhitungan, azur Tuhan pedilagoinan. Allah berdasarkan tasbih, puja Tuhan Allah Rabbana, dan dunianya tak usahakan, minta baik dan Bapa, dan dunianya tak usahakan, minta baik dan Bapa. Nomang apa penyesalan, pelajaran kita jodohkan, penyesalan di makabaran, mengarahkan tengah belajar, penyesalan di makabaran, mengarahkan tengah belajar. Allah berdasarkan tasbih, puja Tuhan Allah Rabbana, dan dunianya tak usahakan, minta